حسین آو بدرجہ شہادت وات یمس فاطمہ سن کت کرا سو فاطمہ گئی مین موج یمس زینب سن کت کرا سو آمت زنجیرن مز بند کرنا موجی اخ احسان کر اس پہ اس دے اخ تریش دام قیامت کی دو دیانا وی بڑے بابا سایت حوض کوثرچ تریش ماج لوگ ودن امس وہ چشمانی مبارکوں کی نوش دنس بیٹی سچک زینب رضی اللہ عنہ بیٹی عشاء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء مدینک مظلوم قافل تحسید کیا کم کر تحسید تنی زیادتی اللہ اکبر کبیرہ زینب چھوڑ ودن حضرتی بڑموش چھوڑ ودن کرک دیتن دنن بکوری یت میں قیامت کے دو دعوگیر گسک بسے اہل بیتن سید محبت کرن سچکا تریش چھاڑن میون زو چھتائی پیڑ فیدا میون جان چھتائی پیڑ فیدا اے یزیدی لشکرو تہاو نار میں چوچ من نبی تاجدار پاند لبہائی مبارکن بوس دیوا حضرت امام حسین خوشی یا معاویہ بر بیدر و جناب حضرت جبریل امین علیہ السلام در خدمت جناب محمد رسول اللہ امین کر بیان عرض کرن ڈاڈ نبی علیہ السلام اے میان محبوب علیہ السلام امین حسین شکر بلی کس مدان شہادت جام چون کمی خاطر میان جبریل دن میرے نبی تیرے دین کے خاطر اے میون محبوب علیہ السلام یہ شیطانی جائی امیت یہ رٹ حضرت رسول کریم علیہ السلام یام تاجدارن امیت رٹ امیت وہ چشمانی مبارکو کی عشق مبارک یلی روان دماغو اجائی نبی تاجدارس پننی یار فاطمہ اس میانی باب کیا دلیل کیا وجہ سے کیا جو چک ودانوش کیا چک یا رسول اللہ فاطمہ وینام جبریل امین دبنان قریب کر چینی امت امس تاٹی نبی شہید توئی چس ودا توئی چس اوشتراوا امی موجوب نکے یمس کرن شہید امی موجوب چس ودا دمس میانی خدای میانی حسین از دیزی تحت کربل کس مدان اسمن صبرک جام یہ گو سم تیت کرن کیا صبر ابراہیم چنیرن بجس گبرا میاوچ خواب بز کرن زبا لیکن رب چھو انن دم جنت مز کڑیت یہ چھو ابراہیم سنین پائن تلکن تھاوا مگر میدان کربلوک منظر چھو الگ میدان کربلوک منظر چھو الگ تا دل سری کے بعد دیگرے شہید گسا اچھو امام علی مقام وچھا اچھو علی اصغر وچھا اچھو علی اکبر وچھا اللہ اللہ ہمانو جوانو اجاون جنت من دھوم کڑنے کے یل ساری وچک یکے بعد گرے مارا انتقال کرا شہید گسا اللہ اکبر جائے اندر سکینہ نیرت خم منز نیبر جائے اندر نیرت یہ گئی حضرت علم بردارس عباس رضی اللہ تعالی عنہ یس علم رٹت اوس حضرت رسول کریمن ہیز امی جنڈ پاس بینی اوس کران یس جنڈ بلند تھونی اوس درامت حضرت امامی یہ جنڈ چھو تلان حضرت علم بردار یلی اک اندر شہید چھ گسان نبر کن سری اجائی سکینہ یہ چھلا اور یمان پتہ چن بے خیمہ صدر یہ چھل ونن یہ چھو امیجن کرن اما کس منظر آسے تم ساتھ کس حالت آسے تم ساتھ کربلی کس میدان صدر کربلی کس تت سرزمین اندر عراق چتت میچ بیٹ کس حالت آسے تم ساتھ یلی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سن اک پنن لخت جگر بانز برونٹ کنی اس کیا گا سن علم بردار اندر نیارن امیس آئی سکینہ دنس بابا تریش لج بابا تریش لج تریش دام گوچ اندر کنی کیتھا گوچ
علی اصغر چھو ودان شہرہ بانو چھو ودان زینب قبرہ رضی اللہ عنہ چھو ودان دپان اس آئے ہیں یور واریا امید ہت مگر اس سید کیاو کرن اللہ اللہ عباس از گون امس بچی ودن کیا امس گون برداشت یہ لاریو حضرت امام حسین از گن میان حسین بوند زو بنن میں دی اجازت بان نیر فرات پر تریش نمن معصومن دم تریش نمن لخت جگرن دم تریش نمن نبی سنن غلامن دم تریش عباس اسود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب اے عباس چون چماخ آخری امید اگر ستدراک میدان کربل اسکن اے عباس یہ علم کستل میں کیا کس میں کیا بین اللہ اکبر اندر کنچو ڈسکس چلن آخر کار دیت حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس اجازت فرمان عباس اندر دراؤ خم مزدراؤ ترکو ناری فرات اسکن کس کرن جرتی حضرت عباس رکاونس فرمان مسیز گوروس یہ نو ناری فرات اسکن عباس دوبر یہ مستی چتریش لجمز یہ مز مینل گوریس مستی دیمو تریش داما گوڑ یہ عباسن یہ گورنیو ناری فرات اسکن امس دوپن آئی گوری چت تریش مگر یہ گور دی چھپن روئی پھرن خوبر کن دوپن اندر کنچ اہل بیت اتحار فاقی بجمع تریش اندر کنچ نواز رسول فاقی ترندونیل بجمع تریش عباس چواب مشک پکار برن ام پت چونن شاعر گو کھڑا دوپن حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے کلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا یہ لداب لویوک حضرت عباس رضی اللہ عنہ یزیدی لشکر کو ریالات تو اگر آب اندر چاو اہل بیت اتحارنش نواز رسول انش تو ہماری خیر نہیں دل کیا کرو یہ مودم اکیلٹ گسو سہری جمع یکوٹ کرو حمل کمیس ایک تجھ تلوار دھب تولن تو یہ لوین عباس رضی اللہ عنہ اس کت بیک تل بیاگ دب تو یہ لوین بیس یس آب مشک اس یہ لج اویزان گسنی ایمین یہ آب مشک تو برن دندان مبارکن مز حسین چھو خمس مل نظری ایتی علمی یس عباس اس کت مز اس دست پاکس مز یہ لی علم پتھر پہ حسین رضی اللہ عنہ بیوٹ پتھر عباس اندز گریخ دھن اے سکینہ شعر ونواون اے سکینہ میں پانی لاؤں کا خوب پینا کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے سکینہ برارن کت تریش مگر عباس رضی اللہ عنہ آؤ پتھر لائن تیر آؤ عباس رضی اللہ عنہ کرک سے جزنیر میری بیٹی مجھے معاف کرنا میں آپ کے لیے پانی نہ لا سکا میری بیٹی مجھے معاف کرنا میں پانی نہ لا سکا
عباس ووت بدرجہ شہادت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون یلی حسین ادر خم من نبر درو یہ میدان کارزارس من نیرن ژھانڈنہِ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سن جسمک تان اکی جائے وچن اخ بازوئی مبارک بیئی جائے وچن بیاک بازوئی مبارک بیئی جائے وچن جسم عطر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اتی انن خمز کن اللہ سکینہ چودان ساری خیمس من چیار دوست رفیق یہ معصوم مظلوم مدینک روزن ویل چودان اما اندر صاحب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی شپنن مہراز حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وچن اندر لاگن زیرا کیا وچن ارداور پنن بچ وچن اندر لاگن زیرا اندر وچن دیوان دستار اندر وچن حیدر کرار سن تلوار ذوالفقار پنیس میانس مز تھوا اتی گو پنی پوفی حضرت زینب رضی اللہ عناس مین پوف میدی اجازت بنیر میدان کارزارس کن بابرو تنہا بابرو تنہا بابش مین ضرورت ونکن اندر یل نبر نیرا خیمز کن اتی حضرت زینب رضی اللہ عنہ رٹن پنیس باب ترز حتات لرمت لائی کرن بوس کرن حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اجائے اندر شہرہ بانو حضرت علی اکبر سن موج نبر نیرت یہ سو علی اکبر یم سندروی رلن اوس جناب محمد امس ونک اے علی اکبر مت نیر تھوت یتی قرار اچھ چنس رویس وچت ژلن لول جناب محمد رسول اللہ مگر ہوچ سگرا رضی اللہ عنہ مدینس مل پیاران پنیس علی اصغرس پنیس علی اکبرس دبن مال دبس تم ساتن کوری بی میا کریت بی بنیمت ست پانس یہ صبح نیرن مدین چن گلین من تپر تت وت پہ بیوان یپر مدین کن تمن قافلن گزر اوس آسن یپر یوان یہ سمن رکاوا حضرت سغرا ہے رکیو سائے قافل والیو تہ ما چھو عراق گژھن تہ ما چھو کوفہ گژھن یم ٲسِکھ دپان وات چھُ سوے تپٲری چھُ نیرُن یہ ٲس تُلان خط یہ ٲس دِوان یمن قافل والٮ۪ن دپان ٲسٕکھ تتہِ ما سمکھیو میون باب حضرت حسین رضی اللہ عنہ دِژس بابا ول چونو سالٕے مگر مےٚ چھُے پننٮ۪ن باین ہُنٛد پھیران اخ بوے سوزتم توتہِ یا سوزتن علی اکبر نت سوزتن علی اصغر مدینے میں مجھے کوئی کھیلتا ہی نہیں ہے شورش بچی حضرت سغرا رضی اللہ عنہ کرن بائیس انتظار مگر امس ما پتا یمس بائیس بہ پیاران چھس صبح چھتریش داد کرن ژھٹ ژھٹ کربل کس میدان مز یمس علی اصغرس بہ پیاران سو علی اصغر دپان مے گوژھ اکھ تریش دام اللہ اللہ سغرا چھ مدینس مز انتظار کرن بائیس مگر یور نیران بوے علی اکبر پانس زرا گنڈت اتی گژھن امام حسین رضی اللہ عنہ نش میانہ باب میں دی اجازت حسینس پہ نظر پنس 18 وری جوانس حضرت علی اصغرس کن اکبر کن تھود ووت جبین مبارکس دیتنس بوس ما چھ ابراہیم ذبح کرا امس چھ تل یوان باین تل کن جنت مز دوم کڑنے اچھن اسماعیل ذبح گژھن یہ چھ پانے اجازت ہیون علی اصغر علی اکبر پنس مالس حضرت امام حسینس رضی اللہ عنہ بابا میں دی اجازت امام حسین نظر تراوا
پنس لخت جگرس علی اکبرس کن اتی چھس ڈیکس کیا دیون بوس دیون اجازت دیون امام حسین رضی اللہ عنہ گریس کھسان میون علی اکبر مگر گروی چھن پکن گروی چھن نیرن میدان کارزارس کن امام علی اصغر دپاما کیا دلیل کیا وجہ بون کن نظر تروک امس گریس تھاپ کرت حضرت سکینہ امس گریس بن کن پائن تھاپ کرت سکینہ دپان چھس بایا مت نیر دور بکمس سدی گند میں کس وات نائی در مدینہ منورہ میں اس پن لخت جگر تم تدرائی ونچم چین آش یل سدی نیرک مجھے کون مدینے میں لے جائے گا فرماما علی اصغر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہود اجازت سرسی کیف لسدن اجازت بابو و تزدن بیٹے پلٹ کے واپس نہیں آنا میدانی کارزارس مزیل علی اکبر ودراو سیری نسائی تھر دبک ان کے بازو میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے اس کو گرانا اتنا آسان علی سند وفادار گس بزدل آسن گس دلیر آسن اسلام کس معاملہ صدر فرماون علی اکبر دراوندر نیبر ام لوگ کیا وار کرن یزیدی لشکرس ام سن واریاز واصل جہنم یہ لڑا نگو ام پتاو اکلٹ واپس خم کس دروازس نش امام حسین وتھس دنس گوبرا میں دپینا یور نہ یزن واپس کے دنس بابا پانی نے مجھے ستایا ہے میان بابا بسدوس تریش اخ تریش دام گچم حسین رضی اللہ عنہ وسودوش چشمانی مبارک ہوگی دن بیٹے الاب اللہ گڈوزوس بڑ ببن چنم دہان اسمز ترم زبان مبارک بڑ ببن چنم بوس دیتمی دیت لبائی مبارکس تلت ستی مطراو پنم دہان میانی گبر بطراوی سوئی زبان مبارک چانیز دہان مبارکس من دیو خبر فرق مائی امی چیز سی علی اصغر علی اکبرن تج دہان مبارک خولن امام حسین کرن بوس دن بیٹے بتا دن بابا بھی تک پیاس تھی جو ہی آپ نے زبان مبارک ڈالی ہے ساری پیاس بجھ گئی لڑان گو شہید علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر بیوٹ حضرت حسین نمیانی خدای اگر کروڑا علی اکبر آسانم تم تکرک چانی ویت منز قربان پانے تلن پنن بچ پنن لگتی جگر بوس دیتنا جبینس خمس کنیون تمنک دیکھو علی اکبر کو میرے اللہ نے اپنی راہ میں قبول کیا ہے ریڈیو پوف درائیس اندر موج درائیس اندر یہ ماسنا پردہ نشین خاتون یہ ماسنا فاطمہ سنز کنیز یہ ماسنا فاطمہ سنز لخت جگر اللہ اللہ میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو امام حسین اشیہ کے بعد سری گسن کیا اترود اندر پردہ نشین خواتین بیرود لکڑ معصوم علی اصغر مزدرائی کرواجن حضرت شہرہ بانو درمیانی حسین بمندائی زو پنن بمندائی گاش پنن یمو یزیدی لشکر مزاش کان صاحب اولاد اتیاس کان اولاد تھون وولا تمیز تراو دنی علی اصغر برونڈ کن دبک یمیز دی وقت ریش داب لڑائی چھو میں سیت مینس علی اصغر سیتن کیا چھو تلا اے حسین سنین یہ بچ یا چھو ودن بعد ماز تریش مگر یدنا چھن کان چیزی اویلیبل
بعد ماز دود مگر سینے مبارک از من شن دودی امام حسین تلک تی جگر حضرت علی ازگر یتمن خون من یدرون یزیدی لشکرس دن باشو سو نواس رسول یا چھو اہل بیت اطہار میں دیو یمیل بچس آخ تریش دام بعد مو قیامت کی دو بڑی بابا ساتن حوض کوثرج تریش مگر یمن اس دنیا گومد غالب یمن اس دنیا بوٹ بیٹ مز کمن اچھن یمن آونا اتے بت کن کس یمن ہرس یمن لالچ یم دنیا دار بنن بنیمت اللہ یمو تر تیر یاو حضرت امام حسین سن لخت جگرس حلقہ نازس یتھی حلقہ نازس آئی یہ خن مز حسینس رضی اللہ عنہ یہ خن مز میانس امامس خن مز بچ انتقال کرن پت وار وار امس شرت نس بچس زو نیرن وار وار امس شرت نس بچس پنہ کوچ مز زو نیرن سہ پانس برونٹ کن امام حسینن کوتا صبر کور رب فرماون ان اللہ مع الصابرین بچس صرف کمن سی صبر کور حضرت امام حسین میدان کربلاس من پانس برونٹ کن شریتن بچہ یمس تریش چاوناونہ گئے حسین امس آو تیر یہ ژاو حلقہ نازس خون مبارک تل حسینن رضی اللہ عنہ یہ لوین آسمانس دن میان خدای اگر یہ کروڑا علی اصغر آسانم تم تہ کرک چانہ وتہ من قربان سالنیوں کوف کیوں کو مگر کرس بے وفائی کرس سالنیوں کوف کیوں کو مگر کرس بے وفائی تریش حدیث مارازس از بگذرا والسلام فاطمہ سندیس وفادارس از بگذرا والسلام حسین سندیس لخت جگرس از بگذرا اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو یم ساتن حسین چپنیل بچس خیم منز کڑن نیبر تم سات اوس یہ ودان یلو اور ژونن پیٹھ تھو نظر دائی مبارک سکینہ درائے اندر دبن شاید چک مینس بائیس دس مستریش شاید دس یزیدی لشکرو مینس بائیس تریش کرک دسن میانی باب کیا علی اصغرس دس کتریش دونس گوبری تریش دسک مینس فرزندس مگر یزیدن نکی شمرن کے ابن زیادن کے خولین کے تلکم دسس دمون امسا دس مین بڑ بابن حوض کوثر چتریش پیٹھ تلک اردائی مبارک شرت نس بچس تھود ات وچھک مس نندر منز حضرت علی اصغر دنس بیٹی اب یہ کبھی نہیں روئے گا اب یہ کبھی نہیں روئے گا خاندار اندرائی حضرت امام حسین سنس پانس بروٹ کن سوری عیال کیا گسان مگر تل تی گسان رئیز ذات ذل جلال حضرت ساری کلبن کن تھویت خامس مز پردہ نشین خاتون آئی بروٹ کن اندر آو حضرت زین العابدین نیرت یوز بیمار مالس پہ نظر بیمار بچس کن
گبرا کوت دنس بابا میں دن اجازت بگس میدان کربلس من دنس بیٹے نہیں ژھُک بیمار ژےٚ یہ مظلوم قافلہ واتناوُن در مدینہ یہ حوالہ دنس بابا تیل کس نیرِ دنس اب میری باری ہے بہ نیر پانے میدان کارزارس کن امام حسین گوڑ یمن خطاب کرن بہ چھُس نواسے رسول بہ چھُس سُہ نبی تاجدار ییٚلہِ حضرت حسن مجتباس نبی تاجدارن سُہ روٗس کچہِ ہُنٛد بچہِ کوٚر دوٚپنس رٹ گوبرا یہ گوٚو میانہِ طرفہٕ ژےٚ ییٚمِس سۭتٮ۪ن کر ژٕ بول بوش گِنٛد یہ ووت گرٕ اتہِ اوس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دوٚپنس مے دِن یوٗرۍ دوٚپنس نہ بٔڑِ بب چھُ بٲگراوان حسن مجتبہ ووتھُس کُس چھُ بٲگراوان دوٚپنس گژھ بٔڑِ بب دی فرماوان حضرت امام حسین آو در خدمت جناب محمدُر دوٚپنس بابا مے دِ سُے روٗس کچہِ ہُنٛد بچہِ یُس ژےٚ کٔمِس دِتُتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہس نبی پاکن فرمو بیٹے یہاں ایک ہی تھا سنیو کم حضرت حسن مجتبان فرمو امام حسین لوگ کیا اوش تراؤن اللہ تعالیٰ نے کوڑ آرڈر تمس جنگل چھ تمس روس کچ یم سندی بچ اس تمس ز بچ اکھ اوسن اونمو در خدمت جناب محمد بیاک ہدای در خدمت جناب نبی لولاک دبنا اے روس کڑ کیا دلیل دن میانی نبی بہز کر پنن بچن جدائی برداشت بکر پنن بچن جدائی برداشت لیکن امام حسین سن ودن گچم برداشت میان نبی یہ چوی بیاک بج یہ گردن قبول یہ دیدن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کوف کیولو کو تائی انوال ببلویت یم گئی توین خطوط وائی قد کرو تائی میں سیدن بے وفائی اما کیا دلیل کیا وجہ کس روئی دیو پگا در روز محشر اسم جناب محمدور مگر امام مامون یم گئی الگار بنت یم گئی حمل ور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوشان مینس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر لگتے پان پیٹوس نبی تاجدار علیہ السلام آت گردن نازس بوس دیوان نبی تاجدار حضرت امام حسین ایک دو وچس کور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دن باب میں بالود ایسو بنو سکیائی چک حسین از دیون بار بار ید گردن ناز از بوس دن مین گبری یا چس گردن ناز یل میون حسین نماز مزاش شمری پجکن خولی پجکن یزیدی لشکری پجکن ایت معصوم گردن کرنسوار توئی چھو ست بوس دیوان توئی چھو ست بوس دیوان فرماوا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ دو حضرت امام حسین بدر جئی شہادت اسوات ناون آو بچس ام دو رات کدو وچن خواب کہتی مدینہ اسمان بچس رات کدو وچا ام سلمہ سے کیا وچا دبن بچسنور وچا نبی تاجدار یوان خوابس من شسن وچان نبی تاجداری امسی جز وچان روحی ناز از خصمت گرد ریشی مبارک از خصمت گرد بدن میان محبوب کیا دلیل کیا وجہ دبنم اے ام سلمہ چھینا پدا میون نواس آو بدر جی شہادت اسوات نام ام سلمہ فرمان بیل بیادار گیس میترو تت میچ نظر سمیت یس میں دیت اسمت جناب محمد رسول اللہ دبن یل میں نظر اترو میں وچ میت بنی مسخون یہ سگرہ میں نش اس این وچس بو وداد این بو مین موجید سکیاز ودا سکیاز اشتراوا دن بیٹی جس بائی کا تو انتظار کر رہی ہے بیٹی جس بابا کا تو انتظار کر رہی ہے وہ بابا آپ کا اب اس دنیا میں نہیں رہا بلکہ بدر جے شہادت کو پہنچ گیا
حضرت سغرا انتظار کرتی رہ گئی لیکن میں نوجوانوں دبن کربلا گو این گڑ گئی سرسی اللہ یسی کن تھوت چھ تلن امی کن تل چھ خون نیرن الامام ابو بدر جے حضرت زینب رضی اللہ عنہ درائی خم من نبر ایچ ژھانڈان پننس بھائی سن سر مبارک کتی کربلاس منز ات سیک منز ات میچ منز ایچ ژھانڈان بھائی سن سر مبارک اکی جائی وات ات وچن سر مبارک پتھر یہ لوٹن پنن کچھ منز پھاش دیتن ات سر مبارکس اتس گرد کھژمژ ات پیس نظر حضرت امام حسین کرک دیا ویتوائی کریا مگر پرددار خاتون خمن آو نار دن زنجیر آین یم پردہ نشین خاتون آئی زنجیرن من بند کرن تپار پکن یزیدی لشکرن مگر یم وسس واپس اے یزید اے ابن زیاد ایسا چی نبی سن لخت جگار اکی جائی کرک قرار ایم کیفلن ات درائی اک بڑ موجا اندر نبر دنس میوان تو کت پیٹ آئی و یہ وسس واپس دنس اسیز آئی در مدینہ اچھ مدینک مظلوم اچھ مدینک مسافیر ایم بڑ ماجل بوز یم چھ مدینک روزن ویل موج وسس دمنس تات مدینس مزس اخ خاتون روزان تمس اوس ناو فاطمہ تمس اوس بچہ حضرت حسین تم چھ میں اک دہ کورمت وعد بہ یم اکہ نت اک دہ چون گر ضرور تہ مہ زٲنِو حضرت زینب رضی اللہ عنہ باسی یہ چھ اہل بیتن سۭتۍ کیا کران محبت کران امس گئی ودان ہک ام ماجہ بوز ام سند یہ ودن دنس گوبری ژٕ کیازِ ودان دنس موج مین بٲے پھٹرو نہٕ چون وعدٕ تٔمۍ ووٚننَے بہٕ یِمہٕ ضروٗر سُہ آو چون گرٕ ضروٗر دپنس کتہِ چھُ امام حسین کتہِ چھُ دپنس موجی وہ دیکھ نیزے پر میرے بھائی کا سر مبارک ہے سو حسین آو بدر جے شہادت اسوات یمس فاطمہ سنز کت چھ کران سو فاطمہ گئی مین موج یمس زینب سنز کت چھ کران سو چھ آمز زنجیرن مز بند کرناون موجی اخ احسان کر اس پہ اس دے اخ تریش دام قیامت کی دو دیانا وی بڑے بابا سایت حوض کوثرچ تریش ماج لوگ ودن امس وہ چشمانی مبارکوں کی نوش دنس بیٹی سچک زینب رضی اللہ عنہ بیٹی عشاء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء مدینک مظلوم قافل تحسید کیا کم کر تحسید دی زیادتی اللہ اکبر کبیرہ زینب چھوڑ ودن حضرت بڑموش چھوڑ ودن کرک دیزن دنن بکوری یت میں قیامت کے دو دعوگیر گسک بس اہل بیتن سید محبت کرن سچکا تریش چھاڑن میون زو چھتائی پیڑ فیدا میون جان چھتائی پیڑ فیدا اے یزیدی لشکرو تہاو نار میاچ وچمن نبی تاجدار پان لبہائی مبارکن بوس دیوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے وقت کیوں جوانو محبت کریو امام حسین سید نمازن یز کریو پاسداری امام نے پیغام دیا دبن میادت پنن زو میادت پنن عیال میادت پنن اہل بیت کم خاطر میان حسین دبن دین اسلام کی بقا کے لیے اسلام کے خاطر آج چھ اسی نماز تراون وی آج چھ اسی شراب چون آج چھ اسی شراب اس پرموٹ کرن بے حیائی پرموٹ
کرن، زناکاری پروموٹ کرن، بدکاری پروموٹ کرن. یہ ہم ہے جو خود کو کہتا ہے میں حسینی ہوں. سنو، حسینی کبھی شرابی نہیں ہو سکتا، حسینی کبھی بے حیائی نہیں کر سکتا، حسینی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، حسین نے کبھی شراب کے ساتھ کمپرومائز کیا ہی نہیں. اس لیے میں نوجوانوں حسین ان پیغام چی ہوئی پنین بچن دیو تربیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمون تر چیز دیو پنین بچن. آگو حب اہل بیت، کیا دیو؟ اہل بیتن سے محبت. دویم دیو پنین بچن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بے دیو محبت تلاوت القرآن. یعنی پنین بچن دیو تر چیز حب نبی، حب اہل بیت، تلاوت القرآن. وہ یم چھ ضروری، مگر یہ نبی رحمت سید محبت کور حسین سید کورن نکے. نبی تاجدار فرمو حسین منی وانا من الحسین. حسین چھ میں منز، بچس حسین اس منز. اس لیے یہ نبی تاجدار سید محبت کور تمی کور محبت حضرت امام، یہ امام حسین سید محبت کور تمی کور محبت حضرت رسولی کائنات سید.